Mshumayeli Ncube, Mshumayeli Mathabele, obaseduzana bafana besonto labengikhule nabo. Unothando Ngiyabonga abantwana benkosi ukungiphekezela ngiyokhonga uthando ezulwini. Amen. Ngabe ngezwe ngelinye ilanga umfundisi wezwe lakithi, umfundisi ubaba uCele wasemkhayideni, ethi ngelinye ilanga indlamhlathi kaMayekisa
yake yabuza amadoda ekhona ngaleso sikhathi yathi we madoda ningathini uma ningathi nidlula nibhekele nibone umuntu emile ebuka insimi yakhe noma senibuya nimfice lokho emile ebuka insimi yakhe utakhuluma amadoda asha kushoyo ithi indaba kamhlatha amayekisa idawu mina ngathi wo umuntu ethanda insimi yakhe uyasithanda uShembe maNazaretha ngoba silapha nje sizothandweni lakhe amen unomjove enguphethe engiphiwe inkosi yamaNazaretha uwothanda kabonga uNkulunkulu uma sike saphuma lapha endlini bantwana benkosi lapho kujovwa khona umuntu uma ubaleka nakho kulukhulu Shumayela uNcube uyongibambela iBhayibheli ngesandla Shumayela uMathabela uyongiphathela isihlabelelo samaNazaretha aphinde aphathe nencwadi yokushadisa phakathi kwalomzi atshela abantwana benkosi ukuthi umuntu mayelabo umfundisi umvuku lapha eduze kwamithi umuntu mayigqoke kanjeni usuke ezoshadisa ngizoshadisa iNazaretha noShembe namhla Roma 12 ivesi elika7 ungibambele uNehemiya 10 ivesi 29 no30 Roma 12 verse 18 Nehemiya 10 verse 29 kuya ku30 abaseHebheru 13 ivesi elesibili uJohane okwa9 umthatha evesini uma kwelesithathu ihlabelelo 119 uthatha uvesi 153 uwe Mathabela uyobamba ingoma ka91 usithintela uvesi 1 uphinde usithintele ingoma ka179 ivesi lesithupha uyosivalela ngengoma 199 ivesi lokuqala nelesibili kokeli Ngiseluli area bantwana benkosi khuluma 12:18 abasero uma kungenzeka uthi umshumayela uNcube lencwadi ayiphethe ithi uma kungenzeka hlalani kahle mina nabantu bonke uma kunesihlahla eduze kwakho ncika uma futhi uzwa ukuthi yenaba kodwa futhi bese ubheka umuntu oseduze kwakho ukuthi umhlalise kahle yini bese futhi nomuntu ongayifakela ingubo kaShembe umhlalise kahle ngoba namhlanje uze emshadweni wakhe noNyazi uma kungenzeka amaNazaretha asebusheni hlalani kahle khuluma nibe nokuthula bese niyathula nilalela ukuthi uNyazi ufuna ukwenze njani namhlanje yekela babisini wena ke mkhokheli Mathabela 91 akunganisindi singene endabeni enzima manje indaba kaShembe kuyenzeka indaba kaShembe ikhulunywe umuntu othi ambona umuntu awulona uyithathaphi kodwa ke akunganisindi engizobuza uShembe
Amen. Ya. Amen. Ya. Amen. 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 Ya. Sengathi shembele izizwe ezimbili lena yakwaNcube nakwaMathabela shembuka bezela izinto ezinhle ngoba ngelinye ilanga umuntu anqola uthi ayaziyanti inkonzo kanti ingilosi isuka lapha kulabo abantu abaphethe isibhalo ibona abakushekileyo ukuze uguqe ube namanzi okuguqa pha sengathi ungakukhumbula emzini yoyise noyise emkhulu benzela izinto ezinhle.